nyemerera nguha ikaze muri aya makuru ya Top News TV, ariko ni inkuru y'akababaro nkubwira ko umunyemari Rujugiro yitabye Imana. Umunyemari Rujugiro Ayabatwa Tribert yapfuye. Kugeza ubu ntiharamenyekana icyateye urupfu rwe. Uyu mugabo wapfuye ku myaka igera kuri 82 y'amavuko, yamenyekanye cyane mu bucuruzi bw'itabi n'imitungo itimukanwa. Yaherukaga mu Rwanda mu mwaka wa 2010, hanyuma ubwo yahavaga nyuma bimenyekanye ko yahungiye muri Afurika y'Epfo, igihugu yari asanzwe akoreramo ubucuruzi. Ni nyuma yuko bitahuye ko yanyerezaga imisoro ndetse agakorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda batera inkunga. Umugabo rero ijoro yaje kuba yitaba Imana. Hanyuma reka nongere mubwire ko bimwe mu byagiye biranga uno mugabo witwa Rujugiro, ngira ngo mwese mugiye mumuzi, mwagiye mumubona mu bitangazamakuru bitandukanye, ngira ngo hari n'abagiye bahura nawe. Nakubwira ko Rujugiro Ayabatwa Tribert ku mazina ye yapfuye afite imyaka 82. Ni umunyarwanda mu Rwanda, yamenyekanye cyane mu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho nawe yaje mu Rwanda avuye mu buhungiro yari yaragiyemo. Ari umwana w'imyaka igera kuri 19 mu mwaka wa 1960, ubwo aba mu bwoko bw'abatutsi birukanwaga nabi mu gihugu cyiswe revolution muri 59. Yabaye imfubyi akiri muto kuko yapfushije mama afite imyaka 12. Uyu mugabo Rujugiro avuka mu karere ka Nyanza. Rujugiro kandi yahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Yatangiye akazi ke ka mbere akora ku biro by'iposita byakoraga itumanaho hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Nyuma y'igihe gito ako kazi yarakaretse ajya gukorera muri sosiyete ibika ibya petroli, aho mu myaka 22 yari afite umwanya w'umuyobozi bw'iyo sosiyete. Yari afite umwanya w'ubuyobozi bw'iyo sosiyete. Hagati ye muri 68 na 78, umwuga wa Ayabatwa wahindutse ubucuruzi. Ibikorwa bye bya mbere by'ubucuruzi yari ikamyo yaguze akoresheje amafaranga yizigamye muri iriya sosiyete ya petroli yakoragamo. Uko ubwo bucuruzi bwazamukaga, yaguze ikamyo ya kabiri, aha akazi umushoferi akajya atwara abantu n'ibicuruzwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe bayitaga Zaire, murabizi. Afite imyaka igera kuri 29. Nakubwira ko yatangije ibyo gukora imigati akajya hahirwa n'amaduka akomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byamwinjiriza amafaranga menshi cyane, bituma atangira gutekereza indi mishinga yagutse y'ubucuruzi. Amaze kubona ibura ry'ibiribwa mu Burundi, yatangiye gutumiza ingano, ifu n'umunyu mu bihugu bituranye akajya abigurisha mu gihugu cy'u Burundi. Kwagura ubucuruzi byakomeje kumujyamo. Yaguye ubucuruzi bwe maze ajya mu bya zahabu. Gusa uyu mushinga ntiwamuhiriye kuko wamuhombeye ugatwika ibyo yari yarabirikaniye byose mbere. Reka mubwire ko uwitwa Ayabatwa yatakaje uruganda rw'u Burundi igihe Perezida Pierre Buyoya yari w'u Burundi yarweguriraga leta, ubundi muri 1987 akamufunga imyaka 3 amuziza gushaka guhirika ubutegetsi ndetse no gutera inkunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Afunguye ingufu nyinshi yazishyize mu ruganda rwo muri Kongo. Reka nongere mubwire ko ubwami bw'itabi bwe bwarakuze. Ubwo nari kubwira ko yagize akaza guhinga ibintu byerekeranye n'itabi. Yagura ibikorwa bye byo muri Afurika ndetse yagera no mu burasirazuba bwo hagati. Byarengeye Ayabatwa ayoboye ikigo nyafurika cy'abacuruzi cyitwa Pan African Tobacco Group, ndetse aba n'umwe mu banyamigabane b'ibanze. Yabivuyemo mu mwaka wa 2013 abisigira abahungu be, harimo witwa Paul Nkwaya na Richard Rujugiro. Umutungo bwite wa Ayabatwa Rujugiro wageranyijwe kugera muri miliyoni 200 z'amadolari y'ikinyafurika Forbes mu 2014. Ni inkuru ndende ya Rujugiro, tugenda tuyigarukaho, ariko nakubwira ko yitabye Imana afite imyaka igera kuri 83. Mukomeze kugira ibihe byiza no gukurikira ibiganiro bya Top News TV.